intumwa y'Imana yakenyeraga igakomeza kubera yuko nibwo yahagararaga igakora ibada zo guhagarara ninjoro aribyo bita qiyamul layl. Intumwa y'Imana Muhammad sallam yakoraga itiqaf fil masjid, no kuvuga ngo yavaga mu rugo iwe akajya gutura mu musigiti agamije iki? Kwigereza Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallam yaratubwiye ngo iyo Ramadan iyo yageraga ku ntumwa y'Imana sallam uko yitwaraga we yakoreshaga idu ivuga ngo ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'an. Ini du ikomeye cyane. Ugasanga mu Islam Ramadan iratangira inzirangira atarasoma idu. Nyamara ni idu intumwa y'Imana yasomaga cyane cyane muri Ramadan ivuga ngo iki? Ashhadu an la ilaha illa Allah, ndamya ko nta wundi ukwiye gusenga uretse Allah, astaghfirullah, ndicuza kuri Allah, nas'aluka aljanna, ya Allah ndagusaba ko wampa ijuru, wa na'udhu bika minan nar, ndagusaba ko wandinda n'umuriro. Iyo havugwaga umuriro intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuga ngo ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما كبير وهامباري بقمرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أقلو بها وعدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمد رسول الله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الغمة، فتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهاره لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية. ishimwe kuzuni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha nibisakare ku wasozeje intumwa n'abahanuzi ariwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe ba Islam, dushime Allah subhanahu wa ta'ala, Allah we waduhaye amahirwe yo guhura n'ukwezi kwa Ramadan, aka kanya tukaba tugeze ku munsi wa 20 wa Ramadan. Ni neema ikomeye cyane twakabaye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema ihambaye cyane kubera yuko hari benshi cyane twabanye nabo mu kwezi kwa Rajab no mu kwezi kwa Sha'ban, ariko aka kanya tukaba tutakiri kumwe. Ni iby'agaciro nini byibanze kuri twe gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kuri iyo neema, kubera yuko nimba koko turi abantu bareba kure, wakabaye urebera kuba mwari kumwe muri Sha'ban, kuba mwari kumwe muri Rajab, bakakanya mutakiri kumwe. Ese bagiye hehe? Uribaza aho bagiye. Bamwe twarabahambye, abandi bari mu bitaro. Ni ukuvuga ngo yaba ari abapfuye twahambye, yaba ari n'abari mu bitaro, nta n'umwe ufite uriyo cyangwa se wagezeyo kubera icyaha yakoze. Natwe turaha Allah yaduhaye iyo neema, ntabwo ari uko hari icyo twatanze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo ni neema ya Allah yadugeneye araduha, twakagombye kumushimira wa Islam. Allah rero aratubwira muri Qur'an ati: kutiba alaykumus siyam, nabategetse gusiba, au furida alaykumus siyam, mwategetswe gusiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna, nkuko byabaye itegeko kuba babanjirije. Intego ya Allah subhanahu wa ta'ala
la'allakum tattakuna, ntabwo ari wenda muzaba bemera Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera yuko ikintu cya mbere kigaragaza koko ko umuntu wasibye ari umwemera Allah subhanahu wa ta'ala, aba yigomwe kurya kwe, yigomwe kunywa kwe, kandi atari uko abibuze, akaba bifite nta n'umuhagaze hejuru umurinda w'umupolisi cyangwa w'umusirikare umubwira ngo wirya winywa, ahubwo ari ukubera Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko aratinya Allah kandi atamubona, arabizi neza ko ijisho rya Allah subhanahu wa ta'ala rimuriho, ariko aratinya Allah subhanahu wa ta'ala, aratinya ko Allah subhanahu wa ta'ala yamubona ari gukora ibyo adashaka. Ari nako byakabaye bigendanye nyuma ya Ramadan, wajya kugwa mu cyaha mu kugomera Allah subhanahu wa ta'ala, ukamenya ukanibuka yuko Allah subhanahu wa ta'ala koko akubona, bikaba ngombwa ko wirinda gukora cyaha, kubera yuko wa Islam iyi ngiyi ni season Allah subhanahu wa ta'ala yashyiriyeho abemeramana. Ni season, ni igihe cyo gusarura ku mwemeramana ureba kure. Ubaka kanya Allah aratubwira ngo ayyaman ma'dudat, ni iminsi ibarwa ku ntoki cyangwa se wabara ku ntoki. Tugeze ku munsi wa 20, nyamara ejo bundi dutangira umunsi wa mbere, bamwe mu bayisilamu bumvaga ko Ramadan ikiri mbisi, ariko aka kanya bamwe batangiye kugira ibitekerezo byo kwitegurira Eid mu ntekerezo zabo no kumva yuko Ramadan irangiye. Ariko wakabaye ureba kure ukavuga uti ese ko Ramadan indangiranye ngeze mu minsi 20, niki naba narakoze ku buryo ndamutse ntungutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala cyambera urwitwazo natungukana kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mbere yuko wowe ujya kwishimirira Eid no kwishimira ko Ramadan iri kurangira, ahubwo wakabaye wishimira ibyo umaze gukora byagufasha igihe cyose twakujyana muri mwanandani nyuma y'ubuzima bwo kuri iyi si, kubera ko ubuzima bwo kuri iyi si buzarangira. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo kullu man 'alayha fan, buri cyaremwe cyose kizapfa, igihumeka cyose kizapfa. Ni Allah subhanahu wa ta'ala bivuga, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, ikizasigara n'uburanga butagatifu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimba rero uhamya kuzapfa, wakabaye ukoresha Ramadan, aya mahirwe Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye mu kwitegura insha Allah. Kubera ko Ramadan aka kanya noneho tugezemo ni igihe cyo gutegura cyangwa se cyo gushakisha ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, kuko intumwa y'Imana Muhammad sallam iravuga ngo awwaluhu maghfira, iminsi 10 ya mbere ni iminsi ya maghfira, y'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awwaluhu rahma, ni iminsi y'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awsatuhu maghfira, iminsi 10 ya kabiri ikaba imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu itqu minan nar, iminsi 10 ya nyuma ikaba kuvanwa mu umuriro. Aka kanya ushobora ko Ramadan yaratangiye, amazina yawe wenda ntago wamenya iyo ari mu mazina yanditse ku muriro wa jahannam, ariko aka kanya ku bikorwa umaze gukora na ibada umaze gukora muri Ramadan n'urwego umaze kugeraho mu kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala, ukaba noneho ugeze ku rwego rwo guhanagurwa ku muriro wandikwa ku ijuru. Ni igihe rero iyo cyageraga intumwa y'Imana yabigenzaga ite wa Islam, ntabwo ari igihe cyo kuryama cyane, nta nubwo ari igihe cyo gukina rudo, nta nubwo ari igihe cyo gukina amakarita ahubwo yewe si n'igihe cyo kureba amafilimi cyane ngo urebe amaseri utarebye n'ibindi. Ntabwo ari igihe cyo gutakaza igihe wa Islam, ahubwo ni igihe intumwa y'Imana yakenyeraga igakomeza, kubera yuko nibwo yahagararaga igakora ibada zo guhagarara nijoro, aribyo bita qiyamul layl. Intumwa y'Imana Muhammad sallam yakoraga itiqaf fil masjid, no kuvuga ngo yavaga mu rugo iwe akajya gutura mu musigiti, agamije iki? Kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Rero nawe mu Islam niyo waba wenda utari ku rwego rwo kuba wakora nk'icyo cyo kuva mu rugo ngo ujye kuba mu musigiti ukandagira mu kirenge cy'intumwa y'Imana Muhammad sallam, wakabaye ahubwo ubu basi ushyiraho iniya ukavuga ati ngiye kuzajya mbyuka nkore qiyamul layl, nsabe Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi, mwicuzaho. Kubera yuko kubyuka nijoro intumwa y'Imana Muhammad sallam yagaragaje ko cyane cyane mu cyanyuma cy'ijoro ari cyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala aramanuka akagera kuri sama
iyi ngiyi iki kirere twege tubona, iyo turebye hejuru tubona tukabona ibicu, Allah subhanahu wa ta'ala agahamagara, ni bande bafite ibibazo ngo mbakemurire ibibazo, ni bande bifuza imbabazi zanjye ngo mbahe imbabazi, ni bande bankeneyeho ubufasha ngo mbafashe. Ako kanya wowe usanga benshi muri twe aricyo gihe ibitotsi biba biryoshye, aricyo gihe twiyorosa, nibwo umaze kurya idaku urumva ufite ibitotsi byinshi uraryamye, cyagiye kikagucika. Bamwe igihe kikanabacika bakaza gusara salatul fajr bakayisara saa 2 bakatakaza ya swala. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yatubwiye ngo muzasare swala ku gihe cyayo, ugasanga umuntu salatul fajr muciyeho asaye saa 2, ntago ariko byakagenze. Allah subhanahu wa ta'ala rero aduha uburenganzira ngo faman kana minkum maridan aw ala safari, uwo Ramadan izasanga rero ari umurwayi cyangwa se afite impamvu y'uburwayi imubuza gusiba cyangwa se ari ku rugendo, fa'iddatu min ayamin ukhra, azarye na hanyuma azishyure nyuma ya Ramadan. Kubera ko Ramadan byanze bikunze nuyisiba uzandikirwa thawabo, nutanayisiba uzandikirwa yuko uri mideni mpaka wishyuye. Hari abakora rero amakosa Ramadan babonije kubera ubwoba, bagatangira kwirwaza, bagatangira kumva ko bagize ibibazo, bagatangira kumva ko bafite bagize ubwoba bwo gurana Ramadan, ariko siko byakagenze. Ahubwo ni igihe cyo gusarura no gukora ibikorwa byiza byo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ni igihe cyo gusarura ibyiza wa Islam. Kuko Ramadan icyiza kirimo, kimwe mu byiza biri mu Ramadan irimo ibyiza byinshi wa Islam. Ramadan Allah aravuga ngo shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, iyi Ramadan niho Quran yamanutse, hudan linnas wa bayinat, imanuka ari umuyobozi ku bantu n'ubutabera ku bantu. Noneho ikindi cyiza cya Ramadan, ari nayo mpamvu ari umwihariko wa Ramadan itaza muri amezi arbatul hurum tubwirwa muri Quran, amezi amane matagatifu. Ramadan ni ukwezi Allah subhanahu wa ta'ala yashyizemo imigisha myinshi, kugeza ubwo umwemeramana yaramutse akoze sunna muri Ramadan Allah mwandikira nk'uwakoze farada mu yandi mezi. Wowe tekereza kuba wasarira ebyiri za sunna nyuma ya dhuhuri, Allah subhanahu wa ta'ala akakwandikira ibihembo nk'iby'umuntu wasaye dhuhuri mu kwezi kutari Ramadan. Harimo ibyiza byinshi, gutuburirwa ni nako muri bibi byikuba. Iyo ukoshereje Allah subhanahu wa ta'ala muri ku kwezi kwa Ramadan, igikorwa kiribara guhera kuri 70 kuzamuka. Ni cyiza nuko nguko twakagombye rero gufatirana iki gihe, tugashyiraho imbaraga n'umuhate wo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, cyane cyane tunaririra Allah subhanahu wa ta'ala. Kusanga abayisilamu benshi, bamwe mu bayisilamu bafite ikibazo cyo kutarira kubera ibyaha bakosereza Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu akicara akarizwa nuko yarebye filimi, ibintu abantu bakina bikarangira, ariko akaba atakwicara ngo arizwe nuko yakosereje Allah subhanahu. Umwicuzeho. Intumwa y'Imana Muhammad sallam yaratubwiye ngo iyo Ramadan iyo yageraga ku ntumwa y'Imana sallam uko yitwaraga we, yakoreshaga idu ivuga ngo ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'an. Iyi ni idu ikomeye cyane. Ugasanga mu Islam Ramadan iratangira inzirangira atarasoma idu. Nyamara ni idu intumwa y'Imana yasomaga cyane cyane muri Ramadan, ivuga ngo iki? Ashhadu an la ilaha illa Allah, ndamya ko nta wundi ukwiye gusenga uretse Allah, astaghfirullah, ndicuza kuri Allah, nas'aluka aljanna, ya Allah ndagusaba ko wampa ijuru, wa na'udhu bika minan nar, ndagusaba ko wandinda n'umuriro. Iyo havugwaga umuriro, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuga ngo rabbana srif 'anna adhaba jahannam inna 'adhabaha kana gharama, kubera ubuhambare bw'umuriro. Ya Allah ndagusaba ko wazandinda guhura n'ibihano by'umuriro, kuko umubiri wanjye utari tayari. Nas'aluka aljanna, ndagusaba ijuru, wa na'udhu bika minan nar, nkanagusaba yuko wandinda umuriro. Allahumma innaka afuwu, mu by'ukuri yewe Allah uri umunyempuhwe, tuhibbul afwa, ukunda abanyempuhwe, fa'fu anna, turagusaba ko waduha impuhwe zawe.
n'igihe rero cyo gusarura. Ikindi wa Islam, intumwa y'Imana Muhammad sallam yabwiye abasahaba be, arababwira ngo man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma takaddama min dhanbi. Umuntu uzahagarara muri Ramadan imanan wa ihtisaban, afite ukwemera no kwibombarika kuri Allah, ahabizi neza ko ibyo ari gukora azabihembwa na Allah, غفر له ما تقدم من ذنبي. Allah subhanahu wa ta'ala azamubabarira ibyaha bye. Subhanallah, turashaka kubabarirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni igihe cyo kurira Allah tumushakaho imbabazi, dushaka ibyiza ko Allah, dushaka icyaturokora umuriro wa jahannam. Intumwa y'Imana iti umuntu uzahagarara muri Ramadan, guhagarara havugwa ngaha harimo qiyamu tarawih. Usanga abayisilamu benshi muri Ramadan bayima agaciro kayo. Ramadan, iyi qiyamu Ramadan ariyo tarawih, ni sala ikomeye cyane utabona mu yandi mezi atari Ramadan. Intumwa y'Imana iti man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, uzahagarara muri Ramadan uwo nguwo afite ukwemera no kwibombarika kuri Allah, غفر له ما تقدم من ذنبي. Allah subhanahu wa ta'ala azamubabarira ibyaha bye. Twakagombye rero gufatirana iki gihe wa Islam, tukiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala, tugasaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi, twifashisha cyane cyane mu busabe nk'ubu ngubu intumwa y'Imana yakoreshaga. Kwari ukwibukiranya rero wa Islam, tunakeburana, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala yaratubwiye muri Qur'an ati fadhakkir, nimwibukiranye kuko urwibutso rugira bemera Imana akamaro. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha ko mu bantu bumva bakanumvira. Allahumma inna natawajjahu ilayhi fi hadhihi sa'a wa la'alla sa'ata al-ijaba an tuyassira alayna umurana umur ad-dunya wal akhirah wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaykum wa rahmatullah.